گلی مسلمانا پیغمبر ما علیه السلام دو وقتی گو انسان دمره دفتراوی خیرا قپات دبه اما گو سه تشتکربن خیراوی دوامت که یک جه صدقه جاریه نه یعنی وکا جامعه وکا ریا وکا کوپریا وکا چشمه اگر خیره خوخست بنا واتشتاده حتی افتش دوام بکن خیروی دوامت کن یاد دوا وقتی گو علمه که انسان جه فایده ببینه کربه دیسه جه خیراوی دوامت که مثلا انسانك علمان دي قرآن بويا سبب هدايتاوي وعلمان دي الميجي ياجي كتابك اشتيا انسان لو كتابة خوينن فايدة جد بينن دي سجي خيراوي دوامتكي يا سيا زاروكي مسلماني صالح قو بشت خده هشتبن و او زاروك جرى دعا بكن وخير وخيراتا بكن دي سجي دفتراوي خيرا دوام دكي حتى اف خير دوام بكن خيري ويجي دوام تكن